GIU RUS di tahun 2024. Oh, Bu, petugas kebersihannya. Bukan, saya guru SD. Oh, Bu, Ibu tukang cuci piring ya? Bukan, guru SD. Bu, Ibu OB ya? Bukan, saya guru SD. Bu, teknisi kabel ya? Bukan, guru SD. Semua di dalam nih banyak. Bu, tukang galon ya? Bukan, saya guru SD. Ibu penyanyi ya? Bukan, guru SD. Bapak bendahara ya? Bukan, guru SD. Ibu jualan pulpen sama ini ya, spidol ya? Oh enggak lah, saya guru SD kok. Pak, Bapak operator ya? Bukan, guru SD. Bu, Ibu petugas masjid ya? Bukan, saya guru SD. Bu, Ibu cleaning service ya? Bukan, saya guru SD. Bu, Ibu petugas kebun ya? Bukan, guru SD. Bu, Ibu petugas kebersihan ya? Bukan, guru SD. Bu, Ibu pedagang ya? Bukan, guru SD. Bu, Ibu petugas ke perpustakaan ya? Bukan, saya guru SD. Bapak petugas kebersihan ya? Bukan, saya guru SD. Bu, Ibu petugas cleaning service ya? Bukan, saya guru SD. Bu, Ibu ustazah ya? Bukan, saya guru SD. Bu, Ibu tukang cuci piring ya? Bukan, guru SD.